गोंयचे जे जे आतां कितलेशे इश्यूज आहाय जावं ते जॉब स्कॅम आहा, लँड कन्वर्जन इश्यूज आहाय, कितल्योश्यो मिसमॅनेजमेंट इश्यूज आहाय, गव्हर्नन्स इश्यूज आहाय, हे सगळे आमी डिस्कस केले. प्लस एज अ अलायन्स मुखार कितें करून वचपा जाय. थोडे भर आमी जॉयंट काँग्रेसा लिडरा बरोबर मिटींग घेतली. आमगे आम आदमी पार्टी लिडर एज वेल एज काँग्रेस तेंगे जे कोण मेन दोग जाण आशिल्ले तेमकां मेळ्ळे आनी टू मेक एन अंडरस्टँडिंग टू गिव देम द इन्फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड रियलिटी. कित्याक हांगा जे काँग्रेस करता ते इन्फॉर्मेशन थिंग पावना. सो वी हॅड अ जॉयंट मिटींग, वी मेट अ फ्यू लिडर्स ऑफ देयर्स एंड वी पास्ड ऑन द मेसेज कंबायनली की दॅट गोंयकारांक आज अलायन्स आसल्यार इज द ओनली होप. Delhi is a different situation. Delhi there were discussions before and Delhi has taken a political stand that they are going to go alone. But that does not mean Goa has to follow. So this is the mind of the people and in the people's mind कित्ते आमी आज थिंगा असो मेसेज पावयल्या. Now the thing is it is going to move ahead आनी लोकां जाय जाल्यार हे अलायन्स आमी दवरपा जाय आनी आमी जे भाशेन दुसऱ्यो पार्टीज आहाय गोवा फॉरवर्ड आहा आनी रिजनल पार्टी दुसरी आरजी आहा आमी तेंकांय सांगलो आहा तेन्ना आमी पयर एक जॉब स्कॅमाक लागून एकठांय जाले तेन्ना. सो वी हॅव टोल्ड दॅट एवरीबडी हॅज टू स्टे युनायटेड एंड हॅज टू फायट. बट सदांचे भाशेन काँग्रेस इज ऑलवेज लेट कमर ते केन्ना टिकेटूय सांगपा नाय आनी ते केन्नाय नांवांय दिवपा नाय आनी ते तेंगेल्यो टिकेट ते तेंगेल्या मनशांक देखून ते दिवपा नाय. सो आमकां न्ही हुजे करतले. सो वी हॅव सीन दीस एंड गोवा नोज अबाउट दीस द स्टायल ऑफ काँग्रेस वर्किंग. गोवा इज अवेअर अबाउट दीस. सो हे स्टायल तेमकांय खबर आहा, तेंगे दिल्ली आहा तेंकांय खबर आहा. सो वी जस्ट एक्सप्लेन बॅक अगेन तेमकांय थिंगा की बाबा दिस इज हाव युअर वर्क. बट पीपल ऑफ गोवा डू नॉट वॉन्ट दीस. आनी तुमी जरी तरी हे पार्टी तेश करून करना जाल्यार फायनली यू ऑल वील बी वॉश डावन and you all will not even get single digits. Finally, that is going to be the fate of the Congress party over here in Goa. So this message we have said, and we said we unitedly, if we say stay together, we all could get a few seats rather than we all getting single digits and not even doing anything. So this was the message that was conveyed to some of their second line and third line of leadership over there. We had a joint meeting. Names were not disclosed, and so we kept it a discreet thing so that Mukarti message pop up.